walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
from town to town, from London to Taiwan. I've been all ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Mempelai laki-laki dari Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh bahagia ini dalam rangka acara resepsi pernikahan Ananda Saeful Ulun mendapatkan jodohnya Nurjanna S.Pd M.Pd dari Kabupaten Sinjai. Selawat dan taslim kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, adapun acara yang kita akan laksanakan pada siang hari ini, yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diantarkan langsung oleh Ibu Yuniarti kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillah.
min anfusikum azwaja. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya kata-kata penerimaan yang dilanjutkan dengan nasihat di sekitar pernikahan ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad Yunus S.Pd M.Pdi kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan, seluruh hadirin hadirat, kesemuanya kami hormati, kami muliakan. Yang kami hormati keluarga besar mempelai wanita dari Makassar, dari Sinjai, kesemuanya kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah kemarin di Makassar dilaksanakan akad nikah anakda Saeful Ulun S.Pd yang telah mendapatkan jodohnya Ananda Nurjanna S.Pd M.Pd. Dan pada saat ini acara maparola muting. Untuk itu keluarga juga di sini menyiapkan beberapa acara. Engkau telah menyatukan Nabi Adam dengan Hawa. Bahagiakan rumah tangganya sebagaimana engkau membahagiakan rumah tangga Ali bersama Fatimah. Tenteramkan rumah tangganya ya Allah, lapangkan rumah tangganya ya Allah, sebagaimana engkau telah menenteramkan dan mensejahterakan rumah tangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan keduanya ya Allah, dengan engkau memberikan keturunan yang baik, keturunan yang saleh, seperti keturunan yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi nasihat di sekitar pernikahan yang kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dan kepada kedua mempelai mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Acara selanjutnya istirahat dan penutup. Demikianlah acara resepsi pernikahan pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami mewakili keluarga besar Bapak Palmeri bersama dengan Ibu Hajah Marian mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya dan permohonan maaf apabila ada kekurangan mulai dari awal penjemputan sampai berakhirnya acara nanti. Kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.